إنك أنت العليم الحكيم. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که حرکات ناگهانی مانند از جا پریدن در اثر صدا در یا زنگ تلفن می‌توانند به سکته قلبی منجر شود. بله، bilim adamı این نوع araştırma نوصا پژوهش‌های جدید araştırmای نو نشان دانه که حرکات جنشکافدا وکی نشان دانه نینه نشان داده نشان داده که راسته بله زنم نشان داده که حرکات یعنی حرکت جنشکافدا وکی کمر جی و سرابه جبوی دنگه کی کشدریته یا دنگ تلفونه اویا دبه که به سبب قلب قریزی yani جنشکافدا رابونا جنشکافدا جبوی دنگه داری یا جبوی زیل تلفونی اویا دبه که به سبب قلب قریزی چه بود ازونا؟ مستعد؟ عده‌ای از دانشمندان در مطالعه خود 105 نفر را که از انواع سکته رنج برده اند از انواع سکته رنج برده اند رنج برده اند بله سکته نمضافه با رنجه باید بله زنا yani grubeki bilim adamı مطالعه خدا araştırmaya خدا لسر 105 insani که او جی چشیت قلب قریزی درباس کرنه بله بردند مورد بررسی قرار دادند yani bana kirne incelenme konusu kudvejin yani wan incelemiş kine ve 105 hava ve deriyaftend ki yani usa bulmuş ki ne derxistene ku der biş ez 20% موارد yani betri jisadi az gulam deriyaftan sanki faham kirine yani faham kirine anlamış yani derxistene yani faham kirine yani jvan araştırmaya ku beni danina rastı ku زیده جسدی 20 بله تکانه‌های ناگهانی ناشی از صدای بلند برای درخواست کمک یا سایر حوادث خیر مترقب در فاصله 2 ساعت بیش از سکته عامل سکته بوده است. بله. اوانا گفتن جسدی 20 تکانهای ناگهانی یعنی اوسا تکانها یعنی قایناقلی نزمان نه تکان معنی یعنی هج معنی تپلنمه یعنی جوی تپلنما که جانیدن بله قایناقلانmış به دنگ بلند یا درخواست کمکی yani mesela یک دخوازه yardım beke ve ya جوان دنگه بلنده که جبو خاصنا آریکاری کی بله یا سایر حوادث se خیلی متراقب ve ya olay sanki olayı ki aniden merve beklemiş nake ki seri mevdatın der fasile 2 saat piş da ara 2 saat beri az sekte قلب السكتة يعني بري قلب قريزية عامل السكتة بوداست أبيات بس سابق قلب قريزية يعني بري يعني فاصلة كي يعني المدارة كي مدكي 2 ساعات مقدار 2 ساعات بري أبي سكتة قلبي طبعا تشتاق شيء بونه من سبب سكتة قلبي معلوم شده كي فشار شديد جسمي متوانا يعني بليه كو yani فشار شدید جسمی یعنی اوسا باسقیه که زیده بدنی میتوانند دکاره که در کمتری از یک ساعت در کمتری از یک ساعت به سکته قلبی منجر شود بله yani كيمبونا يك ساعتها كده ده بس سبب قلب يعني معلوم شد كي يعني بلي معلوم بيه كو يعني باسقي كي زيادة لسر جسم الإنسان دكاره كيمتري يك ساعتها كده ده بس سبب قلب سكتة قلبي سكتة قلبي
احتمالا به این دلیل که تکه های جرم را از جداره داخلی رگها جدا کرده و راه رسیدن خون به قلب را سد میکنند. بله، احتمالا به این دلیل، به این سببی که تکه های جرم یعنی حرکه یعنی مثلا نه تکه یعنی پرچه پرچه جسم را بله از جدار داخلی یعنی دیوار بدن اوی ایچ نه مثلا دبی يعني ام باستيا كل سر جسد شيء دبا يعني قال باستيل سر جسد انسان شيء دبا دبا ادويه انا ده هندره دامار هذا انا كي برشا جندره داخل دامار هذا بقتا وبكبن ويقول كداماره وتبقى داماره قفات بكن نين خاين هذا قلب ركا جداره هذا اجا تلقورا فوق بيجي بله دلیل کی تکه های جرم را یعنی پرچه جسد بله از جدار داخلی یعنی داماره جدار داخلی رگها بله دیوار یعنی آلی هندر داماره دا بله جدا کرده یعنی وصا او بکمن يعني بيكي برشا دبا كوجي اف دنگي هاني دبا كونكي اف باسقيا هاني اف شارع هاني انكي برشا جندر ديوار داخليه دامارة بخينه وراها والري وراها رسيدان يكون الريا يشتغلنا خوينه بقلب كدينا قلب بله ها ميكونت قپاق بك بله یک از بجوهش کران گفت یک بیلم آدم یا گوتیه که مهمترین یافته این پژوهش en önemli پژوهش يعني وانا اسم مصدر ما قبل شيني مكسور قاين بله زونا يعني امبيجن مهمترین یافته نه پژوهش نه پژوهش یکی از پژوهش کران گفت یکیش بیلم آدم یا گوتیه جا عالما گوتیه چه مهمترین یافته این پژوهش یعنی en önemli bulmuş kirina ve araştırmayı evet teşhis عوامل خطر آفرین تازه‌ای است که وقوع آنها در مدت زمانی کوتاه مانع رسیدن خون به قلب و ایجاد سکته می شود. بله. تشخیص هنگی سبب تهلکه آفرین زاده یعنی کجنوته نه تازه او زاده نه تازه آفرین تازه عوامل خطر آفرین تازه تازه است بله سبب هنگی تهلکه نو که خطر تاریکه چیت کن یارات مشت کن و اینکه وان عوامل خطر آفرینی تازه یعنی تازه بله سوانه که وقوع اونا وان در مدت زمانی یعنی وقتی سورج زماندا در زمانی که کندا مانع رسیدن خون به قلب یعنی دبن انگل گیشتاندن خوینه که بگین قلب و ایجاد سکته می شود و قلب قریزی بین میدان ایجاد سکته دبن سبب ایجاد سکته بله این دسته از عوامل در مقابل عواملی نه این دسته از عوامل این دسته از عوامل و گروه سببا در مقابل عواملی مثل کشیدن سیگار قرار میگیرد لقارشی هنک سبب وکی کشاندن چخاره قرار دستینن کی تأثیرات دراز مدت دارند اوانا اتکیکا دریج صاحبن يعني این دسته از عوامل اوان عوامل هانا يعني غروب عوامل هانا دقارشي
وان عوامل كوكي جغاري كم مدي وان دريجة أبانا زوزو كتأثير دكن أبانا إيه وقت جغاري وانا أو تأثير أون أزون مدة سركي ده دريج دوام دكن وده دريج دوام يعني وقت بيجي عوامل بون قسم كي جي مثلا أبدستا كي جي زوزو كتأثير دكن وكي قوانتي غانا كمجو وقسم كي جي وكي كو أبد جغاري مغاري وانا جي درنگ باشه يعني تأثير خود نشان باشه تأثير خود نشان يبيت قارشي وانده بله زنم کسی که بیشه پرچه کدنی هی باره سیدا سبک که از دخوازی مساعده و هبسته سیدا بیش بیشتر پدر و مادرهایی که فرزند نوجوان دارد yani çocuklara sahip olan birçok ana babalar biliyorlar ki der insanın nucevanan bu ilk gençliğin başında der insan bu yaşlarda nucevanan o yeni gençler bundan dolayı subhizud sabah erkenden ez bidar şeven uykudan uyanıyorlar müteneffiren uyanmaktan yani bejim nefret ederler beli mühim kelime ne kondu bu beli yazılan ez inki subhi zud ez bidar şeven müteneffiren bu yeni gençler erkenden uykudan kalkmaktan nefret ederler sevmezler hatta ta ki işleri avkat vakitlerin birçoğunda valideyn, ana babalar anha onlara lakabı tembel hemidehen, onlara tembel lakabı veriyorlar. Evet. Ama fakat acaba nucevanan bu yeni gençliğin başında olanlar vakiyen tembel hesten, acaba bunlar gerçekten tembeldirler ya veyahut da inki şudur ki delili biyolojik hasi amili anes. Acaba bunlar gerçek mi tembeldir yoksa biyolojik özel bir etken mi vardır? Sebep neden mi vardır? Evet. Cedidterini berresi der Avrupa ruyi adat-ı khab Avrupa'da araştırma en yeni araştırmalardan Avrupa'da bu uyku adeti üzerinde, uyku alışkanlığı üzerinde 25,000 nefer nişan midehet. Demek ki 25 bin kişi üzerinde deneme yapmışlar. Bu gösteriyor ki, bize işaret ediyor, gösteriyor ki biyoloji mukassiri asliyez. Gösteriyor ki insanın o gençliğin biyolojik durumu temel kusur o biyolojiktedir. Temel kusur, eksiklik oradadır. Hemen o tavır ki ya da ne diyebiliriz buna? Şekil, durum. Evet. Hemen o durum ki kudekani buzur büyük çocuklar ve buzukterin mişeven o büyük olan çocuklar, büyük olanlar, daha büyük olanlar zaman bıkhab refteni anha hem dirter yani olanlar yineki kaç ne bu? Bale. Hemen Türkiye kudekani buzur yani zaruki mazın o ve buzurter mişeven ve büyük olanlar. Master dibin yani. Daha büyük olanlar evet. Daha büyük oluyorlar. Buzurter mişeven büyük olurlar. Evet. Büyük olurlar. Evet. Zaman bıkhabraften işte bu büyük olan çocuk gençler yani uykuya girme zamanı onlar daha geç olur ve dirter mişevet. Daha geç olur. Hem dirter ve dirter mişevet. Tekid yani tekid. Evet tekid ediyor evet. Ama biz saleki ama 20 yaşındaki bu gençler yek tağyiri nagihani rahmi dehet. Ani bir değişiklik meydana geliyor ve pes ruh midehet umsamış. Meydana geliyor ruh midehet evet. Ve pes ve sonra ondan sonra du mertebe zaman bekhabreften züter mişevet. Yine tekit ediyor. Du mertebe zamanı bekhabreften zamanı bekhabreften züter mişevet. Beli izafe. Du mertebe zamanı bekhabreften.
uykuya girme zamanı 2 mertebe, 2 aşama daha erken oluyor. Daha erken oluyor. Evet. İn tağyiri nagihani, bu ani değişiklik muhakkikan Rabbi'in baver resamiyedeki araştırmacıları bu inanca ulaştırmış ki mitavanet bu araştırmacılar yapabiliyorlar mitavanet nişane-i berpayan-ı nucevani başet. Bu gençliğin mitavanet faali ne mümkün ne muhakkikın. Evet, böyle. التغيير فعلي تغيير التغيير ناقياني دبكر Evet. nişane yön. Böylese de. Bu değişiklik yapabilir, nişane gösterebilir ve bayan-ı mücevani başlar. Yeni gençliğin sonunu gösterebilir. التغيير ناقياني دبكر ببا yani evk nişana ko demek gençlik edin kadiye geçti kemala koydun kadiye. Aynen böyle. Danışmandan bu bilim adamları, bilim insanları mütekiden inanıyorlar ki buluğu vakti paya miraset buluğ. Evet, buluğ. Vakti bir paya miraset eğer son zamana ulaştığı zaman ne sana eğer tüneli. Buluğ vakti bir paya miraset yani erginlik sona vardığında yani sona yani vakti bir payan yani vaktaki yani öyle bir vakit yani bir vakitte sona eriyor ki evet. Tamam bu ki tamam doğru cümleyi şey yaptım. Yani öyle bir zaman sona eriyor ki rüşdi üstühuanha mütevakkıf şevet. O kemiklerin gelişmesi duruyor. Ve yani kemiklerin gelişmesinin durmasıyla buluğ vakti de sona eriyor. Sona eriyor. Evet. Ve insan ve bu yaş der doktoran kızlarda hudud-i 16 salegi 16 yaşına hududunda yaklaşık ve der kusaran erkek çocuklarda ise hudud-i hüvde salegiyez 17 yaşlarında yaklaşık oluyor. Ama fakat tabi hal şu ana kadar bayani dakik yani ince bir son berayi nucevani bu yeni gençler için gençliğin başında olan mana neşüdez. Bunun bir anlamı yoktur. Olmadı sanki. Yani nevcevani bu yani mana mazları ver onu. Bayan-ı dakik ince bir son berayi nucevani bu gençlik için, yeni gençlik için mana neşüdez. Yani bir anlam böyle bir anlam olmadı, olmamış. Şo yani sonra çavaçeda zaman tam uyanışta. Yani hatta naha mesela evjbu davihanina davi sonra gençliği nihayeteki dakik jara tespit nebiye hatta naha. Yani لكل دقائق كشان صار دقائق tam yani illa yani teyit bir hudude şazda hudude hüvda ne yapacak yani illa şazda ya illa hüvda tiştekiyorsa ne yapacak? وهنكاش بريح جدا بله yani evkeki belli illa kudi falan sağlayacak da tiştekiyorsa he belli ne? Tamam aslında. Kesin bir şey yok. Zira çünkü il mefhum bu kavram ta haddi içtimai, ta sosyal sınır, ta hudud-i ravani, zira il mefhum ta haddi içtimai. Ev mefhum yani hatta haddaki yani sebebi mesela içtimaiye yani bir sosyal durum. Ta haddi hatta had kiji ravani yani ruhsal. Ve hatta had kiji fizyolojik yani fizyoloji. Beden fizik beden. Avan her şeye o kadar tesir avan demete de है. Böyle seni. Havala ki ko perşe gidici bu ne he? Haydi bari Seyda sıvık gün. Seyda yarlarken mümkün. Bana masum kerem ki. Ya Allah. Beni. Böyle Seyda. Beni kerem. Bismillahirrahmanirrahim. Yeki ez büzürktirini terhay tahkikati. Büzürkterin. Böyle. Te mersuh sayın. Terhay tahkikati. Büzürkterin gavat bir de Kürdi. Büzürkterin avsafayın. Büzürkterin tamam Seyda. Yeki ez büzürkterini terhay tahkikati. İdafe neke. Yeki ez büzürkterin terhay tahkikati. Kari sayfayını. Ya fazla idafe ketişkin abi neyse. Yeki en mazın
araştırma projeleri yani. Bizim proje. Ne olsa tarha? Tarha yani planı proje mi? Proje böyle. Plan ya. Plan daha doğrusu proje yine plan. Plan. Araştırma planları. Beray بررسی تغییرات محیط زیستی دهق انجلما değişime çevrede در قطبها دو قطبada kutuplarda yani ve tesiratı an kuzey ve güney kutuplarında yani her du kutbada ve tesiratı an ve tesiravan berkure zemin ve tesiratı evan tağyirata ser dünyayı در پاریس پاریس'e de ağaz şu dest bekir. Yani van tahkika le Paris. Bəli. Ve güzarış roz şembe lugor raporu haberi roja şemiye şebeke haberi BBC şebeke gibi de serveleri ve güzarış roz şembe şebeke haberi BBC. Bəli, BBC haber ajansı Gora yani rapor veya şembe yani kıraya şemiye yani. Der in tahkik ve araştırmadaki karar est yani mukarrar hayatı karar verir ki de müddeti 2 sala yani müddeti 6 salada batul beyan camet. Yani mukarrar ev tahkikatı 2 sala devam sonuçlanmış bir sonuç bir de. Yani bu adam kalmıyor tamamlanıyor. Yani bir sala da tamam be. Biliyor musun? Encam giripten yani mana sonuç girtine yani mesela. Böyle. Encam böyle. Hazaran muhakkik derin tahkik ev ki karara ve ki kombinasyon 2 çizgi arasıya. Böyle. Döylerin ortaya bir cümle ki mutaride ki karara bir müddeti 2 sal betul beyan camet ev cümle ki mutaridi. İca derin tahkik hazaran muhakkik hazaran muhakkik yani bir hazara araştırmacı derbiş ez dısat tarh zeytiri Seyda afwan Seyda afu duhazım yani Farsi de bilin derbiş ez divist böyle ez divist böyle derbiş ez divist tarh zeytiri dısat proje ez şest kişvere cihan şest kişvere cihan yani ülke dünyayı devlet dünyayı be faaliyet khahen perdaht yani ve faaliyet böyle khahen perdaht cevap tababeji mesela dibe müstakbel khahen müstakbel böyle dibe fi'la müstakbel perdaht ilgilenmeye ne olsa seyde ya ilgilenmeye meşgul bune anwana var böyle hatta mesela dibe evkra mesela embejin deyn ve eda karne var ben perdahtan yani mesela para kit gava ko bedi yatırım çıkıp ben perdaht de parlatma mesela tedi اختيار بريد جو تتونا خو پرداخت کن تتون گنده وکی دا تاجوتن والله ما تقول پرداخت کن ما تقول قی اوجبه پرداختن ایتی پرداختن بمعنى parlatma سبحان الله parlatma perdahtan bemعنى parlatma ciddi yani işte ev parlatma ava perdahт करना تتون اجوي ava perdahtan aku bemعنى parlatma böyle این فعالیت ها Devam faaliyet yani ki der kalıbe sale cihaniye kutup encam migiren. Yani ben faaliyet ha devi çerçeve da ve nabi de mevsat tespit kenen sale cihaniye kutup. Böyle nabi usat aynı. Sale çerçeve araştırmış devam. Böyle. Sale 1882 valla bana kadriye nizanım bir Farsi benim yani. Bizim Kürdi benim yani. Evet, şuna. سال 1882 این چهارمین بار است که
جارة شارعكو برای مطالعه تغییرات محیط زیستی قطبها مشخص شده است. جارة شارعكو جبو مطالعه yani araştırma تغییرات değişime çevre değişime çevre قطبها آتية تعيين كرن يعني معين بيت تثبيت يعني تعيين آتية تعيين كرن يعني تعيين كرن بله ولا إمسال فقط إيصال أولين صاري أسكي إيصالا بيشيكو تغييرات محدية زيستي كي إنسان مسبب آن هست مسبب çevre değişmiyor ki insan bir sebebi der in du kutup devan her du kutbada بوضوح ديدا مشوت tam derkete ortaya hat edildin yani. يعني ولي إمسال لكن إيصال أولين صالست إلك صالكو تغييرات محيدة ديستي تغييرات محيدة يعني تشورة أمجن أوكي كي إنسان مسببة عن هاس كإنسان مسببة ويا سببة ويا دارين دو قطب دبين هر دو قطب هذا كإنسان سبب ديا أبيا بوضوح ديدا مشوت يعني بواضحا ديتم يعني نت نت هاتية ديتم يعني نت ولا لا مثلا دباني دنا ده بركي مثلا كي إلا كم إنسان مسببة ديا مثلا أويا در نكت يبشي إجابة جاري أو كل إنسان تشتي كل إنسان سببا جبو تغييرات أدوان قطبادا أبيا در كت يبشي وبوضوحي ديتم. ماله. دانشمندان bilim adamıya ve istifade geçtihay yakşıken yani bilim adamı böyle bir istifada jivan gemiyi ku yakşıken yani karın öyle buz yani buz kırıcı yani buz kırıcı böyle bu bir istifada bu an mahvare yani uydu yani vezir deryayı o deniz altı gemileri yani buna ve mutalae tagyirat-ı muhit-i zişti jibu inceleme işte tagyirata çevre der kutubha do kutbada khahen perdaht ve faaliyet bikin. Nerede faaliyet günü o meşgul. ودي خير ما مثلا اجى حبي سيدة رمى هذه يا الله. عفوا yani Avrupa'da öğrenci Seyda çoğu godretteki ku yanlışı beçe be evya talebe daha hoş imdi be. أزولا أمجبري دا جوان بيشترن. يا أوروبا منوا دا عالم إسلامي دا وصل. بله بله. أندلسي دا طبي. مثلا برد أو مثلا تقولن جواب بدوان كتابي ما أو كده معتق وديت بيجن مثلا بعث ما ألف كي ما عالم كيت كان دبي قرأ على فلانين. يعني. فلان قرأ علي يعني. مثلا إجازة دا سيدات إجازة دا جنت ود إجازة. أو شيخ سكن يرونشتيا أبانا خواندنا اللي هم بنداري كريه وأجر خطأ مطاعبة مداخلة كريه. عينا. جزاك الله خيرا. ما نسمع. بقولتاي محققان أمريكاي اللي قلتنا محققة أمريكا يعني أو كيوان علماء يواني محقق وزماني وان مسكن هاي معروف مثل أسبرين يعني وان مسكن يعني أبيك مثلا بمجن آخر آتش تشجع آخر كتشين آخر كتشجيع مشهورا وكي أسبريني إبروفين أجر شيء آخر وأستامينيوفين أوانا الناوي وانا مسكن وانا ناوي كتجينه ميتوانت أما أنا قدري تقاري ميكروفون أخو بقري دنج داتا خير أخو بقري وانا دبكو موجب أفزايش خون شرط وانا دبنكو ببن موجب زيدبونا خونه ودار نتيجة ده خطر ابتلاء ببيماري قلبي را درميان مردان بالا ببرد و نتیجه دا تهلیکا مبتلا بونا بنخوشینا قلبی دنابرا میرا دا برجورتر ببه یعنی یکسلت میشه.
بگزارش پایگاه اینترنتی رویترز لگورا يعني راپور يعني او سيتا انترنتية رويترز محققان دریافتن محققات بيوصا وفهم كنا كي احتمال تشخيص فشار خون بالا احتمال تشخيص يعني yüksek tansiyona در مردانی که چنین داروهایی را در بیشتر روزهای هفته مصرف میکنند دوان انسان یعنی وان مرد یعنی وان انسان میره که بنظر وان یعنی درمان بهتر روز هفته دا مصرف میکنند یعنی قلمشت کنو ادخون حدود 1/3 حدود 3/1 بیشتر از مردانی است بهتر جوان اینکه میرایه که این داروها کوبان علاج را نمیخورند که نخورند يعني أبيك الدخون أو بيت يعني أبيك الدخون يعني بهتر أم الحطي له 4-5 روجات خون مثلا ماني أيوانا أو كمان ناوي on شيء تانسيون وان جوان أبيك ناخذ بهتر فشار خون يعني تانسيون خوينيه يعني علاج جرا باشتن نه علاج جرا باشتن لا علاج بيبان علاج جرا نباش نباش تمام نباش چونكي أبانا دبي مثلا خوينيه بهتر تكن خوينيه زيادة تكن جوا خوين زيادة به باسقيت كال أوكا بيجن دمارة إذا بتشغل تانسيون يعني شيء به تانسيون فشار خوني بالا يعني تانسيون يعني میلیونها نفر میلیون انسان یعنی هر روز این مسکنها را اوان مثلا آره کسیجی به صورت قرص به شکل یعنی حبا برای درمان سردرد جبو درمان کردن سرعشه آرتریت و شکیه کشیدگی های ماهیچه‌ای و قاص گوشتگی قاص گوشرمسی کی سایر درد و سایر دردها و سایر اینکه ایشتنا مصرف میکنن کلامیشت دکتر گری کورهان یعنی هم بیاد که به قرآن نه قرآن ما یعنی گری کورهان که در انجام این مطالعه همکاری داشت گری کورهان جی کد انجام يعني نتيجة در قسنا في مطالعة ده أوجي يعني هوالتي كريه وإيش بلي كريه قلت جو إن سه دارو أبان هر سه علاجا نظام أسبرين بامعه أبان هر يدنج بامعه نتونه نظام ما كيه بنابي وام إنجليزي أم نظام بنزونه نظام يعني ماله بري علاجا نابي وام إنجليزي ماله بري علاجا نابي وام إنجليزي أم نظام ماله سودان لاتينية بري علاج لاتينية لاتين ماله يعني الطب حتى إيرو جهة يعني حاكم زمان تيدا زمان اللاتينية این سه دارو هر سه درمان رایجترین داروهایی هستند رایجترین یعنی ان بهتر رایج وان درمان که در آمریکا مصرف می شود به آمریکا داتن قلمش کنون خرج کرد در این مطالعه محققان وان محققان پس از مجزا کردن افرادی پشتی جبهتاندن هنکی افرادا که به فشار خون بالا که به مگو تانسیون yüksek tansiyon yani yüksek tansiyonu وسائل مشكلات دنا مبتلا بودن که مبتلا بونه وانجا به واقع bizim تجزیه کرده بررسی خود را yani araştırma خود بر روی 16,000 مرد لسر 16,000 insani mütemerkez yani لسروی odaklanmış کرده و سوابق آنها را و geçmiş وانجی در یک دوره 4 ساله yani دوره yani dönemek yılha 4 sale da mutala'a kerdend. Yani incelemiş ki. Yani mutala'a kerne و ام بجن kerne من او ki kontrol inceleme و بنوع ممكن بله. Seda, Çakır. بله. Afwan Seda, keşidegihay mahiçe go has gevşemesi. بله keşide yani mahiçe قاصره بجن.
Hani dibe keşideki ha dibe kas gerginliği Seda. Yani işte gevşeme, gerginlik yani önemli şey. Gevşeme aynı gerginlik aynı ya. Yani kas değme de bejin şey ben sertliği şey çıkıyor sadece. Yani işte kas gerginliği. Kas gerginliği. Ben ne yapayım kas gerginliği? Türkiye verdi be Seda. Ha? Madem zanım magut Türkiye dibe kas gerginliği. Kas gerginliği bejin. Yani böyle. Anladım. Ben mesela keşi maaşe mane şu kalsın keşideki yani bimana ama keşideki gerginlik bimana tabii evci mana iş evci mana kışandığını. Yani. Gerginlik mesela germek eve gerginlik. Mana kaş gerine. Mana kaş gerine. Germek tişki kabuk şey. Aynı. Yani demek böyle gerginlik böyle. Bu mana gerginlik mana tişki kabuk kışandığını. Yani derin kas gevşemesi ha terkibi bir. Kas gevşemesi bir. Lama lügat müzakir de bir gerginlik aslında. Ana de evet mesela evke dedin lo. Yani ben doktor emek dava kudi ilaca dedin jibu kasara ben şey. Mene kadri. Yani ava kaş be haber abiye bu kaş be bu gevşemişti be ha. Ya Seyda Akman, nizam. Evya bazen de başına jibu kudike sanki kas gerginliği olsa belki daha iyidir. Kas gevşetici ha dusat ben ha. Türkiye yani doktor ana de ben kas gevşetici. Yani tabii kas gevşetici ilaç anı hasta. Ama amene mesela çendeki benim kullanmıştır bugün sakın diyorum da bu benim serin nefsan diye bana vay manim lenir. Seyda rast gotna pe rast ija serdert beni derman serdert artrit avana ev naqşine ija keşidegi hayık yani bana mesela hene ki mesela abamın evke kas gevşeticiye Detroit dibece. Tamam. Yani kas gerginlik ija evde be dermanı ve kas gerginliği ha. Değil mi? Kaş mesela mesela serderd ve artrit ve keşidegi maişe. Ama nakşine. Bana ayrı nefşinin de ben kujvan ilaca ve de ben ki ilaca dene benci yani. Ha, bel. Ne lazım ilaç bana her seyahat tane ben. Ben ilaca dene ben kullanmış. Böyle. Seyde mücezza kerdeni efradi mani çi bu seyde. Yani katandın yani katandın. Cezban yani ben bizim mesela mesela 100,000 insan يتاوتكي araştırmatki. O yüzden 100,000 yani 10,000 jet katini ya 20,000 jet katini mesela ayrıca wan avtki bu var. أصابكم الله خير كثيرا. سيدنا بس خذ